Meçitleri şunduk. Bирок cemaat az. Şam'da mufti okudu Central Meçitinde bir sap okuduk. 2 sap bakayım şunday. Meçit çoğun elbette. Bizim 5 sap, 4 sap, 3 sap birigi bir sap bulup da uzunluğu. Bирок bir sap ile cemaat okudu. Davat çok şunun için boluş gerek. Antkenti yüz alıngan. Anan davat jönünde aytıp berdik. Bizde davat jakşı, akidasi ahli sünnet ol cemaat. Hanafi. De aytıp bersek şunday da ağız jakşı da aytıştı ayabay. Şahar ayabay kuruştur Grozniydi. Hem Jomok. Jomok. Önce keremet. Ana Moskvaga bardık aydan. Moskvada Mevlüt boldu. Mevlütke mufti vardı. Hazreti Mufti Şamil Alaeddinov gelip söyledi. Ana özünüzdükler kalgan jetkilip koydu degen şey. Şunda barın salamı var sizlerge. Anan ayta turgan nerse biz Kırgızstandagı meçitlerden tolu olturgandığına Kudayga ming mertebe şükür aytışыбыз gerek. Alhamdulillah. Bizden başka jerdegidey öte kımbat meçitlerimiz jok. Şaharыбыз андай öte çoң emes bolsa dagı, bирок imanга erkinlik berilgendigine şükürdü ming mertebe aytışыбыз gerek. Misal üçün Çeçniyada Salafimin de öyle aytıp koysan balaya qaratıp kelsin jok bolot kesin. Je ölüşün gerek, je tokoyga ketişin gerek. Anan meni tanıştırıp atıp Makkada okuganda Salafi dep bardığı bir öz menen karayt. Anan men ustazdar matını aytıp berip koysam bardığı orada düşüp kalıştı. Şunday eken özüzdük eken dep jaman kattуу eken ayakta. Balkim alarda mындай bir ушундай менталитет ушундай болушу мүмкүн. Анан мен айттым, өткөн башынан диалогго барган эмесиңерден барганбыз дейт. Барып сүйлөшүп, анан бири кафырга чыгарып неме кыла бергенде, анан такфир кыла бергенден дейт. Анткени Дагыстанда ошондой жамаат болуп бөлүнгөндөн муфти баш болуп 60 алым өлүп турду алардачы. Мечиттен жардырып аткан, минбардан жардырып аткан, үйүнөн жардырып аткан. Анан ошону көрүп, анан Чечня алдын алыптыр чамасы. Anan bizde kandaydı, biz de avada aytıp verdik. Onun için bir tuğanlar mınday erkinlikti, mınday bir esi çok paydalanbaş gerekti tuğanların. Esi çok paydalansa kanda kıyın bulur. Men al yoldu kalab aytılem. Intımak meni geçilgende kalab aytılem bardığın. Bирок oşol Çeçnya, Dağistan biz siyahtı öyle esserden çıkan respublika. Düşünüktü. Ana ошол саясат бизге деле келип калышы оңой эле мүмкүн эгерде биз өзүбүздөгү бакытты барктай билбесек. Бизде Кудайга миң мертебе шүгүр. Алхамдулилlah. Адапа? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Qala al-imamu sadrush şeri'ati Ubaydullah ibn Mas'ud al-Mahbubi rahimahullahu ta'ala ve adamallahu naf'ahu fid darin amina. Qala fi kitabihi an-nuqaya faslun fil istisna'. Ün жаңырып атабы кара окугандай болуп. Же жакшылык кылып атабы? Biraz жаңырып атат. Бул кареке жаңырган жокпу, Оңдоп кеттиби? Дудуктун тилин энеси билет дейт да. Микрофонду кареке билет. Истисна. Истисна деген сөз бул эң кыргызча айтканда устага заказ берүү деген сөз. Ижара деген сөз бар, истисна деген сөз бар. Эгерде өзүңүн кездемени көтөрүп барып, мага көйнөк тигип бер десе, анда ижара болот. Адамды ижарага алып атасың. Эгерде өзүңүн кездемеңе мага тигип бер десең, бул истисна. Ага жасатуу бир нерсени деген болот. Жыгачтарын азыр бизде мебель жасаганда көбүнчө истисна. Анткени мебелчик өзүнүн жыгачтарынан жасайт. Сен заказ бересиң мындай деп ал жасап берет. Чынбы? Бирок кийим тиккенде көбүнчө ижара, анткени кездемени өзүң көтөрүп барасың. Айырмасы бар. Мунун айырмасы мындай, тигинин айырмасы мындай. Демек, танагы не деп коебуз, сырья. Ошол устанын өзүнөн чыгып, сен ошого бир нерсе заказ бере турган болсоң, истисна деген сөз.
Egerde sıryon sen özün kötörüp bar zakaz bere turgan bolsoň, al ijara. Muna uşul istisna. Bu soda mespi dep ızıçı bolup jürüşet moldalar, alımlar. Anan birok soda koşup aytjat bardygy ele gelip. Muna uşul jönündө. Wal istisna'u bi ajalin salamun ta'amalu fihi aw la. İstisna degeni muna menin butum görüp al butumu. Razmeri 41-nji razmer. Semizligim bardygy mınday. Maňa muna uşul teriňden maňa ötüktigi beresin. İstisna. Eger oşonu bir ajalin o wagtga bölüp aýtsa, bir aýda tigip beresin. Je 10 günde tigip beresin. Je 20 günde dep o wagtty belgilep koysa, oşol zakaz bergen nerse oşol eldiň ürp adatynda bar bolgon bolsun, jok bolgon bolsun aýyrmasy ýok, muну salam dep bile bereriz. Bay salam degen emne? Akçany azır beresin, tawardy kaçan beret? 4 aydan keyin beret, 5 aydan keyin beret. Bul da oşonday ele. Birok aýyrmasy akçany mында daroo beriş şart emes. Bay salamda akçany daroo beresin, tawardy keyin beret. İstisnada adamlar adat kılıp kalgan, taamul kılıp kalgan bar mesele olsun, жаңадан nerse olsun deyit, ayırması çok deyit. Oşol nerseni egerde möhnet belgilep koysun, bu salam ökümü olur. Ötkönde sabah alganda bay salamda kanda 7 şartı var ile. 7 şartın bardı uşul jerde kete beret. Bir gana akçany daroo berүү mildet emes bu yerde. Adamdardın yaşoosunda orun algan bolsun, orun albagan bolbosun degeni bu kanday? Kebir nerse var, ürp adat bolup kalgan, kebir nerse jana çıgat degen söz. Ürp adat bolup kalgan nerse, al masile joňoy çeçilir. Anki adamlar bari bilet, uşul nerseni uşunça günde atkarsa bolat, je mындай kılsa bolat dep. Birok elde jok nerseni, sırttan gelip atkan nerse, başka nerse bolup, adatda jok nerse bolsa-çu, adatda jok nerse bolsa dele, oşul salam bolup kete beretdi. Adatda bolgon bolsun, adatda bolbogon bolsun, o wagt belgilүү bolgon bolsa. Anken o wagt belgilүү bolgon degen söz şunday. Al em biraz turup gelet, egerde o wagt belgilenbese, adatdagı bar nerse durus, adatdagı jok nerse durus emes bolat. Anken hiç kim atkargan emes, adatda jok, o wagt belgilenbegen, anda kaçan bütöt bul nerse. Adamdardın neme ortasındağı pikir kelişpeslikке baylanyp kalat. Düşünüktүү tuğanlarım. Demek, taamalu fihi aw la. Adamdardın muameletinde, özara muamelesinde bar bolgon iş-çara olsun, je jok bolgon iş-çara olsun deyit, aýyrmasy jok deyit. Misal üçün, adamlar emnege köpünçe idiş jasaganga, ayak çaptırganga, kazan kılganga, beşik jasaganga kılışat, çynby? Anan birok zaman özgörüp ketip, misal üçün elde jok nerseni zakaz berişi mümkün. Misal üçün kanday Amerika var görüp gelipdir dagı, maňa uşunday bir buyum gerek. An jasap görgön emes misal üçün. Süretlerini düşündürüp berdi, jasarın hareket kılıp kaldı. Eger möhnet belgilep koygon bolsa, bul dürüs, bul bay salamdyn ökümdörü bar ale beret deyit. Wa bila ajalin fima yutaamalu fihi bay'un. Emi möhneti jok bolsa, jasap ber dep koydu, birok aytkan jok. Birok oşol adamların ortasında muamele bolgon, bar işti zakaz berip turup, möhnet belgilebese, bu soda dep eseptelet. Birok adamların ürp adatında bolbogon işti zakaz berip turup, möhnet belgilemey koysa, anda bul iş jok. Bu durus emes bul. Antkın hiç kim jasagan emes, hiç kim bilbeyt. Kazıga barsan kazıdagı bilbeyt, problema çıgat. Elder amal kılıp jürgön nerseni möhnet belgilebey turup dele zakaz berip koygon bolsa, anda maselede problema jok. Antkeni elder jasap jürek bilebiz, beşikte o 5 günde çabat. Misal üçün, kazan ayakты misal üçün jıgaçты mınça günde oyot. Da gerip janagada çaap alat misal üçün. Dagı palan tükün, göynöktüm da tiget, el bilgen nerse. Şunuktu tuğandarım. Belgilүү nerse. Demek talaşıp kese kazıgası kaz çeçip bere turgan masele. Soda degeni kanday, egerde möhnet belgilebey turup maňa jasap ber dese, jasap ber dep zakaz bergen işi elde bar bolgon bolsa, anda bu soda ökümündele. Bu soda ökümündele kete beret. Sodada buzuk soda, başka soda, ru'ya, hiyar ru'ya jana başka nersenin bardygy uşul jeri iş kaşa beret. Fa yujbaru as-sani'u alal amali ve la yerci'u al-amiru. Em uşunday bolup kalgandan keyin zakaz berdi, aldı berdi bolup, dogovor bütkönden keyin janagı buyumdu kabul algan, zakazды kabul algan adam jasap bergenге милдеттүү болот. Alem buyruk bergen adam kaytıp ketken hukuku jok bolot.
Жасап койду, жарымын кылып койгондон кийин болду, мага кереги жок дегенге болбойт. Көбүнчө шың заказ бересиң, кийим заказ бересиң, чапан заказ бересиң. Заказды бердиң, өлчөтүп кеттиң, 2 күндөн кийин жок, мага кереги жок болуп калды десең болбойт. Ал кесип койду кезде мени. Түшүнүктүүбү тууганым? Ошон үчүн талаш маселе, бирок фатвасы мына ушул. Кээ бирлер андай дейт, кээ бирлер мындай дейт. Бирок адамдын укугу сакталыш керек. Кардардын укугу да сакталыш керек, башканы сакталыш керек. Кээде бизде адамдар кайсар болот. Заказ берет, кездене бычканага барып туруп, жок, мындай болуш керек деп айтат. Жок, андай эмес. Тартип ушуга кетиш керек. Мен ойлой берем, ушул жерде турган балдар фикх окуп атат, азыр көптүр. Эртең силер депутат болуп калсаңар, ушулар кириш керек мыйзамга. Бул только мусулмандар үчүн, мусулман эместер үчүн дагы жашоо үчүн берекелүү. Ар бир адамдын укугу сакталат. Анткени биздин динибиз мусулмандар үчүн эмес, мусулман үчүн эмес, мусулман эместер үчүн дагы бактылуулук алып келет. Дүйнөсүндө тозого түшө берет акыретинде, бирок дүйнөсүндө бактылуу болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, жакшы окуш керек, аракет кылыш керек. Эртең парламентке депутат болсоңор, ушуларды мыйзамга киргизсеңер, бул жыргалчылык. Анан бизди көрүп, завод закон ушундай экен деп башкалар да киргизет. Мисалы үчүн, колду кесүү боюнча Кытай Куранда бар деп киргиз дейсиңерби? Жок. Ошол колду кесүү менен уурулукту токтотуунун башка натыйжалуу жок экендигин билген бул чоң Кытай. Ошон үчүн киргизген. Эми калганын акыл жете элек, ушу акыл жетип калыптыр. Эгер ойлонсо башкага да акыл жетип калат. Айланып келип исламга таккала берет бардыр. Көрдүңөрбү? والمبيء هو العين لا عمله فلو جاء بما صنعه غيره أو هو قبل العقد فأخذه صح. Эми сатылып аткан нерсе буюмдун өзү анын кылган жумушу эмес дейт. Кандайча? Мен барып заказ бердим. Мага өтүк тигип бересиң деп, мас тигип бересиң деп Нукурага. Нукура мага мас тигип берди, буту коюп бердим, размерин алды. Арсен таксырга. Анан мен Нукура келген сунуштуга тилем баарыңарга. Анткени өзүбүз тааныган адам, өзүбүздүн жамааттан адам, акча өзүбүздүн таанышка алса жакшы, анткени ошол өзү эле бизди конокко чыгарат, пайдасы бар бизге. Ошондо анан кийин башка бирөөнүкүн алсаң жакшы болот тууганым, бирок жакындыкын алсаң хам садака, хам садакат, хам достук, хам жакшылык. Түшүнүктүү? Ошон үчүн дайыма жакын туугандардыкын дос шарт алганга аракет кылыш керек. Доктурга барганда ушундай болуш керек. Түшүнүктүүбү? Мына тактылуу доктурлар бар биякта. Доктур замыр отурат, мынакей башка жака кетпеш керек. Кол ийрисине тартат деген сөз туура ушул. Көптөр ушуну уурулар деп ойлойт. Адам кол чиновник болуп калса, ушинтип өзүн уурдай берет. Анткени кол ушундай да, кол берака ийилет, нарака ийилбейт. Анан кол тартканда ийрисине берака тартат дейт да. Бул сөздүн түпкү мааниси буну бүт уурулар, уяты жоктор, коррупционерлер шарк берип жүргөн үчүн аны уурулукка, жок андай эмес. Бул деген сөз, кол ийрисине тарт деген сөз, сенин жакшылыгың садака закат бере турган болсоң, тууган уругуңа, коңшуколуңа баштап кетсин деген сөз. Ал туура сөз бул. Бул философиялык мааниси бар сөз. Эми дейт, мен ага өтүк заказ бердим. Өтүк заказ бердим. Ошол өтүктү өзү тикпей туруп эле, өзүндө бар өтүктөр бар экен, мурда тигип койгон. Ошону алып келип берсе, деле жарай берет. Же өзүндө жөөдө бирок шакирттери тиккен, башка бирөө тиккен өтүк бар экен, алып келип мага кийгизип койсо мен кабыл алсам, бул деле жарай берет. Айтор, маселе өтүктүн өзүндө. Жок, сен өзүң тигиш керек эле, өзүң колуң тигиш керек эле, сенин ишиң керек эле. Жок, ал жерде өтпөйт маселе. Маселе өтүктө. Ошон үчүн, эгерде заказ кылган болсоң, сен заказ кылганга чейин мурда тигип койгон өтүгү бар болсо, же башка бир өтүгүн алып келип сага кийгизген болсо, ал деле жарай берет. Сен алган болсоң, ошо менен маселе бүттү. Сөз өзүнүн колу тигиш шарт эмес. Табаррук деген сөз аерде жок. ولا يتعين له بلا اختياره. Эми ошол уста өтүк тикти. Тиккенден кийин ушуну алдым деп ыктыяр кылмайынча, ал өтүк жанагы буйрук берүүчүнүк болуп эсептелбейт. Ошого тигип атат, бирок ал колун ал элек, тандап ал элек өзүнө. Демек, ага чейин тиги сата берсе болот деген сөз да. Мен сен өтүкчүмүн.
Sen ötük zakaz verdin. Ha 10 gün degen, 3 günde tigip koydun. Anan biri gelip kaldır, cevap kaldır, kımbatırak satıyor isen boluveret ana. Gördün mü? Antkeni sen alıp giyeleksin, göreleksin, kıleleksin sen. Ötelek ama. Ağa ötelek. Mına uşuldağı negizgi mesele. Sen uşuntip koydun, astagfirullah kıkıra verirsin mümkün. Yok. Keyde barıp durup, yaxşı eken tavarların, şunu bana sat desen, büröge zakaz verdin. Жаңы tigip verirsin sen ne? Desen, makul dep verse halal. Düşündüңөр, ушунда көп болот бул жерде. Артан чапан тигип турган, чапаны мага бер десең, бирөө заказ, бирөө дагы тигип бересиң десең, макул. Fasahha bay'uhu qabla ru'yatil amiri. Buyruq bergen adam gelip öz gözü menen görüp koluna almayınca anı jasagан адам satып ise bolaveret deydi. Tushunibdi turganim. Shunday. Masailu shatta, har qanday masalalar deydi. Har qanday masalalar qandaycha? Wasahha bay'ul kalbi was-siba'i ullimat aw la. Itti je başka bir jırtqıç hayvandı satsa durus bolot deydi. Üretilgen bolsun, je üretilgen bolbosun deydi. Tülkü, karışkır, oşol siyahtı bir arstan misal üçüne, oşonu satsan, jana satıp alsan, emne durus bolot. Al üretilgen bolsun, üretilbegen bolbosun ayırması yok. İt kavanak it bolsa dele makul deydi. Birok Şamsul Ayyim aytat, it satı üçün it, üretilgen it boluş gerek, je üretilgende kabul alıp turgan kabiliyeti var it boluş gerek deydi. Kabiliyeti var, üyrete turgan it boluş gerek deydi. İmam Şafii aytat, itti satı taptakı durus emes. Antkeni it İmam Şafii'nin pikirinde çoçko siyaktı öyle nacasil ayin. Bizde çoçko nacasil ayin. Hiç tazarbaydı. Nacasil ayin degeni tazalıkты kabul kılbaydı degen söz. Misal üçün it, je eşek tuzga düşüp ölüp kalsa, tuz oşonu jese, anan tuz aylanıp kelse tuz adal boydan tura berет. Zattan başka zatga aylanganda oşol nerse taza bolot degen söz. Çoçkандай bolboyt. Şafii mazhabda it dagы mına oşonday. Nacasil ayin bolgon üçün deyt. Hanafi mazhabda bir rivayatta mına oşonday. İmam Ahmad'ın rivayatında Malikiler şunday. Birok Maliki mazhabdagı maşhur rivayat it satkan dürüs. Alemi itti bakkança dese an uğulu üçün, je egindi kara üçün, je mal candı kara üçün, je üydü kara üçün baksa fe caizatü bil icma menen duruz. İtti üyge bağuda, je ançılık üçün, je maldı karaş üçün, je diykançılık karaş üçün, je üydü karaş üçün baksa, 4 mazhabtın bardığında dürüst bul üçün baksa, icma menen. Problema satkanında. Hanafi mazhabda satsa olur, itti şol nerse üçün satıp alsa olur, Maliki mazhabda maşhur satıp alsa olur. Şafii mazhabda bolboyt. Birok kantip bagat dese, Allah surap alıp bagayı satkan bolboyt deşet misal üçün. Biz ayttabız, bakkanga bolgondun bardыгы satkanga bolot dep ayttabız, jana hadislerimiz bar. Bizdiki tuura. Birok oşol nerselerdi bagış üçün bolgon it taygandardı üyge bakkanga bolboyt. Atayın bir işkana kılıp oşaka bak itleri üyge bakkanga bolboyt. İlla üyge uğru getkenden korkup je bir mastar aşıp düşkenden korksan üyge karılçılık. Anda üyge baksan bolot, birok alda koroda. Anda köp adamlar düşünbeyt, azırkı adamlar düşünbeyt. Biz üyde it bagıp jürdük. Biyakta. Antkeni жаңы ешкім таныбайбыз, анан адамдарда көбүнчө нагастурекаларда квартиранттар көп болот. Анан көбүнчө мастар болот. Анан эшикке тыкылдап эч нарса отуруп алган болот. Анан аяк бияка кетип каласың. Кээде ошол суткалап эшикке чыга албай калгандар болот үйдөн, биздин бала чакасы коркуп. Анан ошондо ит бакканга туура келди. Анан ит баксак, анан араб достор келип калып көрүп, бул эмне? Бул эмне деп сурайт менде. Мен карышкы деп койдум. Сен карышкы эмне алып алдың дейт. Тамашалап койдум дедим. Анан ит баккым келбей калды, кайра кой эми. Söz çıgat eкен деп. Бирок чындыгында ошон үчүн бакса дурус уруксат. Демек түшүнбөгөн эмне кыласың? Азыр деле мына шамдан кийин 2 рекат сүннатты окуп анан келдим, окуп алсам, ана вахаби экен деп айтпасын бирөө деп, болбосо дурус, түшүндүңбү? Сүннат окубай келип саак көрсөң дурус. Ханафи мазхаб боюнча.
Davat daruri. Dalilimiz şunday. Rakhasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma rawa Abu Hanife fil musnadihi anil Haythami an Ikrimata an İbn Abbas qala rakhasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi thamani kalbis saydi. İmam Abu Hanife özünün Musnad kitabında Hazreti Haysam'dan, Haysam İkrima'dan, İkrima İbn Abbas'tan rivayet kılattığı aytat İbn Abbas Peygamberimiz aleyhisselam ançı ittin akçasına ursat verdi deydi. Anga çıkan, ançı, taygan itler. Taygan boluş şart emes, bir ançı itler. Uğa çıkan itlerin akçasına ursat verdi deydi. Cumhur aytkançı, al hadis Bukhari Müslim hadisinde Abu Sa'id el-Ansari'den aytat Enna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha en semenil kelbi ve mahril bagi ve hulvanil kahini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ittin bağısından oşonda öyle soykunun kalınından, soykunun kalını degeni pratika vergen akça degen söz da. Anan ve hulvanil kahin anan sıyqırçının algan aylığından tıygan değil. Bir köz açıklık kılıp, başçılık kılıp pul tapsa, oşa tapkan pulu aram. Soykulu kılıp pul tapsa tapkan pulu aram, oşonda öyle it satıp oşondan pul tapsan bul aram. Bul kanday it? Muna oşonda jöner it bağıp itti biznes kılgandarga. İşi oşo olsa. Üyünde it bağıp bala kılıp kötöröt, başka kılıp kötöröt, Moskvada şunday koyuyorken, oy. Bala jetelegen adamlar it bakkan adam koyuyorken. Azır Bişkek'inde görüp kaldım. Geçe Kokçar'dan da gördüm bir önü. İç çittelep şunda ciplerine baylap alıp. Kança valda jetim kalat, bula iç çitteleşet. Dana kudreti. O şu aram. Berkinde meselede iç satkınga durus bolat. وَالذِّمِّيُّ فِي الْبَيْعِ كَالْمُسْلِمِ إِلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَهُمَا كَالْخَلِّ وَالشَّاتِ فِي أَقْدِنَا. Zimmi degen kim? Müslüman ülkesindeki Müslüman emes adam. Müslüman ülkesinin pasportunu alıp yaşayan Müslüman hesapman adamdı zimmi dep koyuyoruz. Harbi degençe. Müslüman emes ülkedeki Müslüman emes adam. Harbi. Çünkü müstaminçe. Müslüman emes ülkenin adamı Müslüman ülkeye viza menen girken vaktulu adam. Zimmi pasportu bizdeki. Bizdin nesne, bizdin grajdanin, bırak Müslüman emes. Zimmi soda satık meselesinde Müslüman siyahtı öyle. Zimmi soda satık meselesinde Müslüman siyahtı öyle. Bizge bolğan ağa olur, bizge bolğan ağa bolvoyt. Bir gana çoçko menen arak meselesinde ağa ruhsatı var. Üyünde bek çoçkosun baksa, arağın üyünde bekiti vitse satsa al özü bile. Kudu bizdeki uksus menen koy siyahtı öyle. Müslümanlarga uksus menen koydu kanday kılıp açsak, paydalansak ala şunda paydalanat. Biroq açık satbaş gerek, özlerinin içinde beki ne oluş gerek, ağa ruhsat beriledi. Dağı kanday erkindik bundan başka. Alem kalgan başkanın bardığında aldagan, sütkorluk kılgan, başka kılgan, palan tükün, bolot, bolvoyt, bay ustalar, istisna, icara, palan tükün, riba, bardığı bir dekete öğret. Demek alarga sütkorluk kılgan vermeyiz biz. Müslüman ülkesinde bizim tertipen yaşaş gerek. Çünkü tüytuğandarım, bardığı bir değil. Kapırlar, usulül iman, namaz okuş gerek, oruza karmaş gerek degen mene mildetli kılınbaydı. Biroq muamelat mene mildetli oluşat. Muamelat mene mildetli oluşat. لأنه مكلف بموجب المعاملات فما جاز للمسلم من البياعات جاز له وما لا فلا كالربا. Antkeni zimmiler muamelat meselesi menen mukallaf bolğan bular deydi. Şeriat tarafından deydi. Musulmanga durus bolğan bularga durus, musulmanga durus emes, buga durus emes, riba siyahtı. Sütkorluk Müslüman ülkesinde bularga dağı tıyığı salınır. Tünüktü tuğanlarım. Demek buna uşunday mizam çağıra turgan bolsalar da bir de kete öğret. Biz uşundayız degen bolboyt. Ve dirhamun nusira fe vaka fi thawbi raculin fe huve lehu. Çarçılar degen çünküsü bilesin örbe.
Çaçıla деген kuyov bala gelse üstüne tıyın çaçat. Je borsa je kafe çaçat. Je gelin gelgende. Uşul ilgerten Araplarda dele bar eken, bizde dele bar şunday nerse. Bul dürüst nerse. Bul asmandan Kudayдын жаңгыры жагандай эле gep. Түшүнүктүүбү? Ошентип берекет. Тыйын чачылганда дейт, kimdin kiyimine düşüşse oşanık bolot deyt. Gelgende ele çapanın uşunday gana jaya kalsan teskeri giyip ele. Çapanına düşüp kalsa seneki bolot eken. Anı bürö gelip albayt deyt. Egerde oşol nersege atayın kiyimini dayardasan, je bolboso oşol düşüp kalganды toптop alsan. Gede jayılıp oturasın, çapanın arkaga jayılıp kalgan, senin gözüne ırgıtkına düşüp kaldı ele tura versen emes. Çapanın darı jina toптop alsan, seneki oldu. Ki çaçı otun atayın çapanın жазып versen, anda şonunda oşol seneki oldu deyt. Gelinçek tarafı var. Ha? Gelinçek tarafı var öyle. Düşünmedim. Gelinçekler emeni kıdadı. Sıradan konfetin orduna. Sırasında gelinçek tarafı. Gelinçekler kıtkanga bolboyt da. Gelinçek tandap alat da. Бирок ушунда күйөө бала дегенди мен мектептен окудум. Бирок күйөө бала кыргытканды билбейт экен тыйын чачканды. Келиндерге тыйын чачышат да. Дагы кимге чачат бизде? Келиндерге эле. Çaçılar sünnet. Эми жакшылык да, жакшылык. Күйөө бала чачканды билбейм, 5 тойго чачканды билем. Анан эмеге? Эң жаман нерсе кандай билбейм, жаман бидат болуш керек. Азыр эмеге өлүккө чача турган болуп атыптыр. Көрдүңөрбү ушуну? Ölüktü kötörüp ketip atkanda, janaza bit kötörüp ketip atkanda üstüne gelip akça atışat kemintip. Taң kaldım deyt, şuyunu taksыңар ölgöndө desem, jok em ушундай болуп калыптыр deyt. Sakaldar koyup koyuptur ana maşallah sünnet bolup kettir go desem, ölgөнгө deyt. Taң kaldım. Bizdin ayılda şunday bolgun gördüm öz gözüm menen. Bana da bir son beriştibi je kандай tur şunday bolgonda. Anda kagaz bir sondur var эле. Wa illa falil akhiri. Bирок өзүң атайлап кийимиңди даярдабасаң, жөн эле кийимиңе түшүп калса, бирөө келип алып кетсе аныкы боло берет. Отурасың, өзүң кийимиң аябай чоң экен, сенин үстүңө түшүп калды эле, бери топтоп албадың, жатайлап салган жоксуң. Түшүп калды жөн эле, бирөө келип алган болсо аныкы боло берет дейт. Wa tubira bihi sa'irul mubahat. Мына ушуга бардык мубах нерселер эмне болот дейт. Салыштырылып кетиле берет дейт. Кандайча мисал үчүн sen otursan эле, тоодо жашайт экенсиң, таш көмүрдө кекилик көп болот аякта. Анан кекиликтер келип, жумуртка тууп кетет. Атайын ошондо уяларды салып койсоң, келип жумуртка тууп кетсин десең, анда ошол жумурткалар сеники болот. Анан даярдабай эле койсоң, өздөрү келип тууп кетсе, кошуна келип алып кетип аткан болсо, ага уруксат. Сен даярдаган жоксуң, бирок жумуртка тууганда барып чакага терип ала турган болсоң, ага сеники. Даярдаган жок, терип алган жоксуң, турса жөнү жумуртка тууп кетсе келип, ал ошону кой. Же кыш оор болгон күндөрү тоодон текелер түшүп келет. Жарада башкасы бар. Сенин короңго кирип келдиби, эшигин жаап алдың, сеники болду. Анан кирип келди, анан карап тураса, тура берсин деп анан кайра чыгып кетти, же башка бирөө келип кармап кетип калды, эш жапкан аныкы болот деген сөз. Же атайлап кирип келсин деп чөптөрдөн, чачендерден коюп, даярдап карап отурасың, бисмиллахир-рахманир-рахим деп, анда сеники болот. Бул бактысылардын баары. Бирок көчөт чыга турган болсо, мисалы жаңа көчүп калса, же бир эми бияка жазылыптыр, сенин жериңе дейт, эме ары келип бал чыгарса дейт. Анда сеники болот, ал жерге байланышкан дейт. Оңдоп бер шарт эмес дейт да. Жерге байланган нерсе, анда ага үшүр бересиз, кадимки ал сенин байлыгың болуп калды деп айтат. Faslun fis sarfi. Andan kийинкиси бул сарф акчаны алмаштыруу боюнча. Бул жашообуздун бардыгыбызда бар. Обмен валют. Акча алмаштырасың. Ас-сарфу бай'у самани бис-самани джинсан би-джинсин ау би-гайри джинсин. Сарф деген, обмен валют деген, акчаны алмаштыруу деген эмне десе, бай'у самани бис-самани. Акчаны акчага сатуу дейт. Джинсан би-джинсин жынысташын жынысташына же жынысташ эмести жынысташ эмеске дейт. Кандайча? Акча бизде алтын күмүш экөө эле. Алтынга алтынды акча алмаштыруу же алтынга күмүштү алмаштыруу сарф деп эсептелет. Эсепте азыр сомго сомду алмаштырсаң, бул жыныска жыныс алмаштырган болосуң. Эгерде сомго доллар алмаштырсаң, жыныс эмеске жыныс эмес алмаштырган болосуң.
So'mga so'm almashtirish mumkinmi, yo'qmi? Mümkün. Misal uchun, maydalaganda, krupniy qilganda. Berkinde almashtırgan al köp bizde. Oşo sarf dep aytılır. Şartı qanday? Wa yushtarat wa taqabudu qabla al-iftiraq. Adamlar ekiге bölünüp ketkenden burada ekөөтен акчаны колмо-кол алуусу дейт. Berdiň aldың boluş kerek deydi. Akçаны hazır alıp durup, anan bir pas durup berem degenin bolboydu. Sarf, akçaga almashtırganda şart uşul, takabuz, ekөөтен birinin akçası biri koluna alış gerek, iki jaka bölünüp ketkenden murda. Oşondo gana durus bolot. Salam, sarf, buna uşunday mesele. Dalil, hadis var. Hazreti İmam Malik Muvatta kitabında Hazreti Umar'dan rivayet kılat, Hazreti Umar aytat, la tabi'u zahaba biz zahabi illa mislen bi mislin. Altındı altınga satpagıla birok emne salmağı teң bolsun deydi. Ve la tabi'ul varika biz zahabi ahaduhuma gaibun ve la akharu hadirun. Alem altındı gümüşke satkanda salmağı başka olsa böyle verir, birok biri jok bolup biri bar bolup satpagılany deydi. Ve in istanzaraka an yelije beytahu fela tanzurhu hatta illa yadan bi yadin. Akçanı senin kolundan alıp durup hazır üyüme girip çıkıp bereyim dese aldağı bolboyt deydi. Gütpögün deydi. Akçanı karmap dur, ap çıksın üyünün, anan kim ber? Üyüme girip çıkayın, magazin girip çıkayın. Oşondan başlarına çütten giyin bereyim, tavar gelgende vereyim. Anan çay çuvalgından bereyim. Joğanda ötbeyt deydi. Üyüne girip çıkayın dese hazır etmekte yok girip çıkmasın deydi. Hazır bersin deydi. Şunçalık dengelde. Birön işletsen ustanın mangdayındağı teri kurganга çeyin, kolun juğanda kolu kurganга çeyin bersin degen söz jön jerden aytılıngan emes. Problem oşondan baştaladı. Altınga altındı satkanda teң boluş gerek. Akçanı maydalaganda 5000 so'm ber maydalap ber dedingmi? Sana 1 so'mdan 5000 ştuk beriş gerek. Maydalap bergen üçün akçanı alıp kala turgan bolsa bul günü. Somdu maydalasang, krupniy kıla turgan bolsa, maydalap bergen üçün alıp kala turgan bolsa, bul aram iş oşol nerse üç adam üçün. Al endi dollar menen somdu almashtırganım da kurska jarşa kete beredi. Wa in waqa'a fil ba'di sahha fihi. Sen bardığındağı 100 dolar almashtırayın dedin, 100 dolar verdin. Anda 50 dolar nakça, 100 dolar kança akça son boladı? 6800 so'm. Anda 3400 so'm akça var eken. 3400 so'm akçanı verdi, anan azı tura tur dep maraka şurkap ketti. Soda жерден püttü. 50 dolarını bergen bolup, 50 dolar anın kolunda turat, al ütken jok. Al büttü, pusulup kaldı. Demek sen 50 dolar almashtırdın, 50 doları seniki oyda turat degen söz. Түшүнүктүүбү? Эгерде акча алмаштырганда, сарф болуп бири-биrini алмаштырганда кайсы бир бөлүгүн берсе, ошол берген бөлүгү сага өттү, аны дагы өттү, ал эми бербеген бөлүгү сеники ойдон турат деген сөз. Бирок кээде кызык болуп калат дейт. Фи инаи фиддатин ва сара муштаракан дейт. Бирок кээде бөлбөй турган болуп калат. Не болуп калды? Bir altın İdiş bolup kaldı. Altın idişke kança sen 1 kilogram gümüş bere turgan boldu şunun orduna. Aldın, alıp atkandan keyin sende yarım kilogram gümüş bolup kaldı. Yarım kilogram gümüştü berdin, sen uşul idiştin yarımına eye bolup kaldın dağı kalgan yarım muştarak bolup kaldı. Түшүнүктүүбү? Жок. Жарымына ээ болдуң, жарымы сеники, жарымы аныкы болуп, идиш экөөңөр ортодо муштарак болуп калды деген сөз. Bağlaştın, kança turat dedin, uşul altın dedin, kımbat altın dedin. Mende gümüş var, almashtırasın, almashtıram dedin. Gümüş kança olur? 1 kilogram gümüş dedi. Çöntöğünde yarım kilogram gümüş var eken, yarım kilogram berdin, avtomat türde bunu muştarak buyum bolup kaldı, tengsherik buyum bolup kaldı. Jarımı seniki, jarımı anık. Dagovor kıldın go bardığın. Dagovor kılganın menen bul jerde masele bu sarf. Sarf degen tak boluş gerek, nak boluş gerek, nak bolbay kaldı. Kalgan jarımı ne kılam? Dağı jarım kilo gümüş tarıp kelesin, dağı nak kılıp almashtırılı aga çeyin jok. Bir gün seni uyunda saktalat, bir gün anı uyunda saktalat. Ekөөң çögüp barıp, İslam banktağı geçeğe koyup koyuyorsunlar.
Mesele mına şunday bolat. Ve keza fi's-sayfi el-muhalla in khullisat el-hilyatu bila dararin. Oşonda öyle kılıç deydi. Kılıç özü temirden, savı altından eken. Birlentçe görülgen. Kılıçtın özü 1000 som eken. Jasalgası menen. Jasalgaсын çıgarıp alıp koysan 50 som bolup kalat eken. Demek 950 somdugu belki altın eken dağı 50 somdugu özünün temir eken. Hem som kurus küçteyip ketken eken. Kılıç dağı mına şunday deydi. Kılıç satıp alganda sen 950 som berdin. Altınды bölüp çıgarıp ala turgan bolsa, jana sawынан buramaydan çetçe çıgarıp turgan bolsa, anda kılıç anık bolat, koşoyunduk bolat. Yok, koşoyun seniki ötöt kılıç, biroq kılıç ötöbet, kılıç temir da. Bu altın seniki olup kaldı degen söz bolat. Түшүнүктүүбү? Biroq sen aga 50 som bersençi, anda kılıç seniki bolat, altın tiginiki ödөн tura berет degen söz. Түшүнүктүүбү? Айтыр ушундай. Ажыратып бөлбөй турган болуп, эгерде жанагыдай bir kılıç deme kıla turgan bolsa, misal üçün kılıçday bir ajıratып alsan, buzulup kalıp kılıç bolbay kıla turgan bolsa, anda mesele başkaça ketet. Naki? In hullisatil hilyatu bila dararin ve yusrafu al-qabdu ila thamaniha. Egerde kılıçtın altının kılıçtan bölüp alu oңой bolsa, kılıçka ziyan gelip turgan bolsa deydi. Bergen akçan janag altınga esep bolup kete beret, sawındagı altınga kete beret deydi. Antkeni kılıçtın özün akçanı hazır ver, buyun bir giyin alsan bolup temir ele. Түшүнүктүүбү? Oşogo bolup kete beret dep aytat. Ve in lem yuqbaz şey'un batala fiha. Emi hiç nerse alınbasa, jön ele satıp aldık deyip turgan bolsa, anda al soda jok bolat. Ve in lem tuhallas batala aslan. Naki. Eter munun bardığı oşul adam aldanıp kalgas üçün aytıla turgan meseleler. Kitab-ı şuf'a. Mena şuf'a dep koyuptur, biroq şuf'a ayın menen. Şuf'a degeni şaf'un degeni cüp degen söz. Şafaat degeni şuf'adan alıngan biröge bir şerik bolsun degen söz. Mana şafaatın deysin, koldop koy degen söz. Jardamçı degen mani. Şuf'a. Bu şuf'a kanday? Bu şuf'a degen söz, misal üçün men uy sattım. Uy satsam, oşol uydu kalağınga sata albayım. Oşol başka biri ala turgan bolsa, koşunan gelip durup, menin koşunan bolgon üçün al menden alıp ketken hukuku var. Misal üçün kanday? Poldoma. Poldoma olsa, uyunu satıp alsan, oşol adam ruhsat berse başkaga sata alasın, berbese öz alat. Men albayım, ana satpaysın ayta albayt al. Al aytiş gerek, men alam uydu deş gerek, anan satıp alış gerek. Men albayım dese, anda başka satsan bolu verir. Birinci öçürüp senin mülkün jabışkan azırkı poldoma bolgondorduku. Ekinçisi senin suğun menen jolun bir bolgondorduku. Joldun başı tüpük bolup kalıp durup anan jol ökö jogu iki jaka girip ketip ököň jolun bir bolat. Opşu jol emes. Ököň jolun bir. Köp jarga alsa semerge dep koy. Түшүнөсүңөрбү? Gitse tegeren kayra çykyp naraka ketpe, tüpük jollar var. Demek ökönün jolu bir bolsa, oşol jolu bir adam, je suusu bir bolsa, suusu bir adam talaşat. Sen poldoman alalmayın dedi. Ekinci çocuk demtigiden soraysın. Öközün yolumuz bir. Başka hiç bizden başka hiç kim bir bet. Ne deysin dese, sata ver deyip, sata verecek. Üçüncüsü, yolun başka, biroq duvalın tiyip durat. Oşo soraydı. Üçönen kutulup alsan, kalağınga sata veresin. Razılığını aşırı eken de. O var. Biroq sen aytkan bağa, özün ulayık basına. Sırttan bir ögese kança bağala turgan bolsa, oşonça bağa. Aytbayla koydun sen, satı verdin, $25.000 satı verdin. Tigi çıkarttağı $25.000 төлөp senden alat. Muna oşul şuf'a. Antkeni gördün mü? Başka biri algandan göre oşul uydun eesi ataga jakşırak bolar. Ne üçün? Al uyun kengeytet, biznesin kılat. Demek şart düzüp beriş gerek. Bu komşuluk akı uşul. Demek üç imemeni gerek. Birincisi mülkün jabışkan boluş gerek. Poldomanın misalında uçakta bekiye bölüp algansыңар, şeritleş bolup. Ekincisi jolu menen suusu bir. Üçüncüsü jolu başka, suusu başka, biroq çegeran jabış, duvalın jabışıp turat. Andan o narkıbetten gelip alıp men dagı dese, "Jok sen bari taşыңı ter" dep aytasın. Hiya
temellukul akari ala müşterihi cebran bimisli semanihi deydi. Bu kıymılsız mülkka gana olur. Maşine saçına geçiş bolbaydı. Kıymılsız mülkka. Göçürüp ketken mümkün emes bolgan mülkka. Üyge, bakka, koroğu, cer uçaktakka. Çünüktü. Bu degen söz deydi. Satıp alıcının satıp algan bağısına oşol kıymılsız mülktü majbur türde ötközüp alуу деген söz. Men uy sattım Eşmatqa $50.000. Satkanımdan keyin koştan gelip bilip kaldı dagı oşol $50.000 satıp alıcılar majburlar tartıp alat деген söz. Majburlap. Men hukukun bar ele falan tükün yok. Senin hukukun bu hukukun aslında yok bolup ketet деген söz. Hukuktardın arkındayı var. Koştan hukuku jogorı turат. Çünüktü tuğanım. Demek satıp alıcı satıp alsa koşuna gelip turup oşondan tartıp alat. Birok tartıp alganda hareket sal başka kılıp emes, mizan yüzünde. Hazır gelet mizan yüzü. Hiya temellukul akari ala müşterihi azan uva olgunda darvazan ayttılar. Habibul adamla bana ayttı. Özün aytmada vakil kılgan ekesiңер. Oşol tuğra darvazan aytılsın, ulan tevere jeger sakın ola oturgan bolsa makul bu. Meni kara oturup agla. Gel öyle dep kalsam men toktop kalam. وتثبت بقدر رؤوس الشفعاء للملك للخليط في نفس المبيع. Emi kedi iki üç adam bolup kalat. Misal üçün bürüyü var, bürüyde 3 poldan bolup ketken degen söz da. Şunda boluşu mümkün mü? Biri 3 adam var eken. 10 komnat uyken de. Bir önlük 2 komnat eken, bir önlüklü 5 komnat eken, bir 3 komnat eken. Hadiyesi de gerek. Çoğuydu bir 3 bölüp satı veriptir de atası bay eken, karı şeyler olgan eken, yüz alıptır. Yani satı veriptir. Birinci kağıtı çoğun eken, ikinci kağıtı kişi, üçüncü kağıtın da eken, biri eken. Ne kıladı şunu? Emi üstündeki sattı. Belki ekten hukuktu, hani bir yerde aralaşkan bulardı mülkü. Üçönükten poldu ama. Kantip sattağız dese adamdın başına karayız deydi. Mülküne karabayız. Misal üçün bunu üydün tencarımı şunu da. Tencarımı göğürek alıp anan azırak alat degen söz yok. Sen de hukukun bir de alasın degen söz. Ben 2 konat üyüm var. Bunun 3 konat üyü var, bunun 5 konat üyü var. Aralaş bölünür şundaysa. Men 3 konat satıp atam. Bu üyü çoğuna 2 konat alıp, içinde 1 konat alıp kat degen söz yok. Tenger dostdan bölüp veremek öyle. Akış şunday. Demek senin mülkün göğürek, mülkün azırak, ülüşün göğürek, ülüşün azırak degen söz yok bulup adamdın başına karayıt degen söz. Oşunda öyle. 2 koşunan bolsa, ökönün yol, 3 yolun bir bolup kalsa, ökönün bölüp veresin. Razı olursa. Bunun uçastoğuma göğürek çavuşkan, bunu azırak çavuşkan. Bunun uçastoğu 5 sotuk, bunu 15 sotuk bu göğürek veren, bu azırak veren degen söz bulup adamdın başına, koca önün başına karap bölüne öğretti. Ağa deli bari bir. Koca oyun bir öde, yer bir önlükü de, bir içi oldu, 2 önlükü olmaydı. O razı olsa o razı. El-muslimune ala şurutikim. Kanday şart kılışında kete öğret. Men alvayım dese albayt, alam dese alat. İhtiyar özünde. Summa lil haliti fi haqqil mabi'i kaşşirbi ve tariqi khasseyn. Ondan keyinkisi birinci janağı poldama sayaktılar diye çalıştırgan demet. İkincisi emi oşol üydün akısı, jolu jana suusu giretti. Bunu aytıp verdik baya. Ökönü gana tanıdık jolu biri olsa, buruluştan burulup geldi, jol gelip şeyden toktadı, 2 gana üyge giret boldu. Oşol akısı olup deydi. Ökönü suusu bir. Ökönü kanalizasyası bir misal üçün. Bu ürk koca şekete öğret. Antkeni zaman özgörgön sayın, жаңа нәрселер шыға береді. Түсінікті. Кашир би нахри ла тажри фиhi as-sufun. Ökönükü bir darya olup anda kayık akbaş gerek deydi. Ve tariqin la yanfuzu jol olup etegi yok. O şeyde büte turgan jol boluş gerek deydi. Thumma li jarin mulasiqin babuğu fi sikkatin ukhra. Deydi al uşunday bir koşuna oluş gerek. Duvalı tiyip turat. Bürok girip turgan hodu başka. Sen bul göçösün, Kun Murzayeva al bosak şoğun göçösün. Anın tiyakta bir yaktan gidip. Bürok ökönün törün tiyip turat. Duvalın cavuşturat, al başka göçösün, başka göçösün. Buna uşunun da akısı var eken.
sen başka köçösün dep aga ayta albayt ekensin. Ve yatlubuha fi meclisi ilmihi bil bey'i ve huve talabu muvasabetin. Thumma yushkidu ala talabihi indel akari av zi yedin min bayi'in av min müşteri. Fa in akhara ahaduhuma batalat. Thumma yatlubu indel qazi. Emi kantip talap kılıp jana koşuna satı vergen bolsa. Birincisi talabu muvasabe. Bu sekirip turup talap kılуу деген söz. Bu kaçan birinci uqqan jerinden ordunan tura kalıp men talap kılam dep aytasın. Uqqan joksun sen. Moskvada mavlutlarını jüre veripsin. Gelsen ele koşula turgan eken, eşmek, үйün sat taşmatka degende ele surap turup, men şu fatakın bayda o yerden çıkışın gerek. Sekirip talap kılуу degeni, ordunan köçüğüne iğne sayı vergende çocuk tura kalıp kıkırganday degen. Oylanıp kalıp turup, ertesi aytayın desek, anda ötüp ketti. Uqqanыңda zamatta turup, men deşin gerek, aytıp alıp turup, andan keyin oşogo gübü ötkөрüşün gerek, ekinci şartda. Birincisi, uqqan ubagında ordungan turup, men talap kılam, şufat akımı, komşuluk akımı deşin gerek. Keyin özüңün talap kılganına, oşol üydün janına varıp, je satıuçunun janına varıp, je satып alуучунун janına varıp, iki adamды gübөгө ötkөрüşün gerek. Je bir adam iki ayal, şundaydı gübөгө ötkörüşün gerek. Fa in akhara ahadahuma batalat. Ekönün birin keçiktirip koysan, boldu hukukun bozuldu seneki. Uqqanda sırazı men akım var dep aytpasan. Je aytıp turup anan daroo gübölü keltirбей, uktap turayın bir beni sütün içip geleyim, süt çıkıp kaldı azır dep kelip aytam gübölük bedepsin bolboyt. Ekö sırazı boluş gerek. Sırazı sekirip turup meniki dep aytışın gerek, anan iki adamды gübö ötkörüşün gerek. Bирок көрүнгөн жерде эмес. Je үйдүн жанында, je satуучунун жанында, je сатып алуучунун жанында. Ekönün birini geç kaldırsan hukukun bozuldu. Түшүнүктүүбү? Ekönün birini geç kaldırsa hukukun bozuldu. Poyuz ketip kaldı. Üçüncü dagı nersesi var. Summa yatlubu indel qazi. Andan keyin sotqa barıp talap kılat. Birinci kıkırıp aytты, men talap kılam dedi. Ekinci gübөгө ötköz, üçüncü sotqa barıp talap kılat. Bирок munda sırazı emes. Munda sırazı emes. Bir ay geç kaldırsa hukuku bozuladı. Antkeni aytat, summa yatlubu indel qazi ve bi ta'khirihi şahran tabtur inde Muhammedin ve bihi yufta. Fatvoşuğa berilen. Demek aytıp böyle keltirip koygandan keyin zarıl işin bolup davat ketip atkan bolsоң barıp böyle veresin dagı bir ayga çeyin kazıga barıp aytıp kalsan esap. 32 gün bolgandan keyin gelip ayta turgan bolsоң poyuz ketip kalgan bolat deydi. Antkeni gübөгө ötkөрүp koydun, dokumentleştirip koydun, emi janagı poyuzun bileti sen üçün tögündü. Emi poyuz ketpek bir ayga çeyin. فَإِذَا طَلَبَ سَأَلَ الْقَاضِ الْخَصْمَ. Emi kazı varıp aytты, kazı, menin şufat hukukum var, komşuluk hukukum var. Hukukumu algan adam arız yazdı. Arız yazganda kazı emne iş kılat? Kazı mınday kılat. سَأَلَ الْقَاضِ الْخَصْمَ. Kazı buğa karşılaş bulgan tarapты suraydı. Karşılaş bulgan tarap kim? Üydü satıp algan adam. Karşılaş bulgan taraptan suraydı. فَاِنْ اَقَرَّ بِمِلْكِ مَا يَشْفَعُ بِهِ اَوْ نَكَلَ عَنِ الْخَلِفِ عَلَى الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مَالِكُهُ اَوْ بَرْخَنَ الشَّفِيءُ deyid. سَأَلَهُ عَنِ الشِّرَاءِ فَاِنْ اَقَرَّ بِهِ اَوْ نَكَلَ عَنِ الْخَلِفِ اَوْ بَرْخَنَ الشَّفِيءُ قَضَى لَهُ بِهَا. Birinci, oşol algaç satıp alıştan surayt, oşol çında öyle şufat akısı var mı deyid. Dese, dese, daroo kazaga berip koyat. Aw nakala anil halifi alal ilmi bi annahu malikuhu. Oşonun çında öyle komşu hakkısı var mı? Oşonu bilesin mi dese, onu çıkpay kalsa, bilben dep kasam iç dese, onu çıkpay deyip durup kalsa, anda kalp berip koyat. Antkeni bilet de, kasam içpey aytat. Bu olsun, vallahi billahi taala kasam içi örbeybi. Demek bilet, onu çıkpay aytat. Je, janagı akısı var adam kelip durup, dalil körsötüp koydu. Dalilde kızıl kitabı körsötüp koydu. Buna men, dep dalil dep berip koydu. Daroo tigi ötkörüp beret. Je deydi. Andan keyin satıp alууcudan satıp alуу jönündө surayt deydi. Satıp aldın mı dese, dese deydi.
же сатып алган жок деп касам иштен чыкпай койсо дейт, же жанагы Шафи бу сатып алыптыр, мынакей, о эмеден барып өткөзүптүр бул банкта, мынакей кызылтеги койтуп кетиптир, мындай болчу далилдеп берсе. Анткени эки десен далилдеш керек да, ошонун кошуна экендигин, кийин муну сатып алган далилдеш керек. Экөө далилденген болсо, казы тигил адам өкүм чыгарып берип, ошонуку болот, автоматтык акча сап келип бериш керек. Эки нерсени далилдейт экен. Биринчиси, ошол талап кылып алган адамдын кошуна экендигин, экинчиси, ошол жанагы биринчи сатып алган адамдын сатып алгандыгын. Азыр оңой эле болуп калды. Автомат компьютер ачасың, Кыргызстанда оңой нерсе, ошонун кимдики экенин билесиң, кошунасы бар экен, жок экенин билесиң. Экинчиси эмнени аныкташың керек болот? Акча төлөгөн, төлөбөгөндүгүн, сатып алган жоктугун. Купили продаж деген кагаз болот. Ошону далилдеп берсең, ошо менен маселе бүтө берет дейт. فَلَزِمَهُ إِخْذَارُ السَّمَنِ وَيَخْبِسُ الدَّارَ لَهُ. Ошондо казы дароо буйрук чыгарат, сен акчаны сразу алып келип бересиң дейт. Ага чейин үй казынын мүлкүндө болуп турат, казы акчаны алып келип берери менен ага үйдө көрүп берет. Кечиктирип алып келип бергенге милдеттүү болот. Түшүнүктүүбү туугандарым? Мына ушул жерде сабак токтотобуз, кийинки сабактан ушуну улап кетебиз иншалла.